Radi, pozdrav svima ljudi, dobrodošli. Jeli, šta ste učili spremno? Jeli. Taki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj kanal, ljudi, moje ime je Mladen. I ljudi, danas imamo umjesto Lazara. Tamo je negdje Lazar, opa! 6 best. Opa! 8. Samo nemoj da... Opa, dobro radim ja to. A, da, sad si ti mrdaj. Da. Ajde, sad si ti mrdaj. Ne. 11 mi je best. Uglavnom, kao što sam rekao, danas ja menjam Lazu. Znači, on igra Momo, kao što vidite. Mislim, ne vidite, ali on igra Momo. Čujete mu miš. Dobro. Eto, čujete da je on tu, tako da ja njega menjam. I idemo. Opa ekstra. Ajde, top 4. Bravo sam, ja sam pro. Ladno, to li je moguće ulaza? Ajde bre. 1, tapši. 2, tapši. 3. Tak čast. Koliko to? Danas snimam ja umjesto Laze, kao što sam rekao. I danas ćemo igrati basketball na Messengeru. Ovo nikad nisam do sada igrao. I bukvalno ovo je... I... Ima li neki specijal. Znači on ima... Koliko ima subscribera? Laki. Sad čekajte se kako me subscribera. Danas radimo 18 subscribera specijal. Znači danas ima 18 subscribera i danas radimo taj specijal. Igramo basketball. Dakle, ako vam prođe 20 subscribera, svi ga se subscribete na kanal. I ako pređe 20 subscribera, ja radim challenge, ligavac challenge. Ako se ja nasmejem ili Lazar, moramo da ližnemo malo ljigavac. To je malo čudno, ali dobro. To je challenge. Radit ćemo challenge, Lazare. Ako nisi znao. Inače, ovo će biti prekratka epizoda. Ajde. Još ako promašim, završim ovdje klip. Promašio sam. Ništa ljudi, to je bilo to što tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I subscribe se na Vlogger King kanal. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi.